A very good morning. New TV news analysis asibu miyeng tabiri punamak po han bamakta da donggi host Heeyaileima tongbramna punamak po taram nok chawgaloin na ikokno na kurumjari. Ngasi gi khoigi news analysis asida saruk yabina bagi damakta khoigi studio da lengshin bidra laire khoigi auja Dr. KIRAN YENDREMBAM social activist ahan bamakta da auja KIRAN bu taram nok chari. Khoigi ngasi gi analysis asi makha chatha dringagi mamang da khoigi imphal da phongba tongan ba pauche singi maruiba headline sing amtang miam da samlapna thanbagi tanja to logjage Shanghai Express da Rajbhavan tamna thomjin narakhi police ka muknabada nupi taret soki Delhi da wari sanaba chatlagani khongjang makha chathagi gani kokomi Laikhidrabi surbalage ningsing khubam hangdokre Sangsak tengnopal lambi naungna survey tawduna shemnaba takshilakli mipai ningai oide hairabasu siba yaurakle Huyenlan pauda governor na lale haijagadabani haiduna miyamna raj bhavanda thomjillakpada security ga chauna muknakre security na tear gas kapada nupi nipan shokle lalakta Johnstone School da candidate sing UPSC gi prelims exam thakre MHA na me kunga tareta pangthokadaba tampaki CSO singa mifam kokomi gi mihut taret ngasi imphal thadoklagani gwaltabagi thodok ki matangda puthokani kokomi Manipur muthatlakpagi mayokta yairipok kaithel da human chain kiam babu kaithel da wakat mifam jangsin kre Miyamna Rajbhavan tamna thomjillakpada police ka chauna mukna kre tear gas kaptuna tankai kre security advisor chief secretary DGP makoi resign tawgadabani dudana tana kogi Manipur gi governor Ajay Kumar Balasi miyamda apology tawgadabani lale haijagadabani haibagi issue da ngarang achauba khogi chatliba khogi miyam sing da nupi nipan soki masigi matangda security forces sing su khogi maitai macha ngaktani Manipur da thoiba issue sing si makhogi saruk yauribani adumapu lairibasida makhoina miyam da haidi makhoisu support tawbagi mahutta as makoi government budi government gi employee amani adu oiba taragos makoi je maitai macha ama oina Manipur gi thodok sida makoi gi saruk yawi haiba khangna yamna yengbada nungaitaba tabada nungaitaba sigumba thodok sing khena haidi achakpa maidagi haibagi phibam ama uba phangakpasi oja kiran gi mota masi kamain thambini amtang thambi Asin hagri masi yamna laibaktiba thodok ni aduga ikoi Manipur ji India gi nation ji manung yawa aduga state amani habase ikoi gi India gi mari lenaba concern authorities sing na masi yamna hanthana yengbadong na tawba manba mai koina handagi haraga lakpase mayek singan mane lawe aduga constitution gi provision sing adu constitution ni kai khumna badu khongaw na bane na idi lawe maramde ikoi gi journalist sing je four pillar of the society ne na ikoi gi nongju nung samarak sida sa sing na miyam gi mit na kong oina ba updated oiba news me ama phone ga leiribani aduga Manipur si sahi ani ga tha ama mapung phajal aba irang ase lotion mangamdana leiba pot mayam sing se masigi manung da kitang santi la amane peaceful lena hainari ngai talakta sa irang loishalak pase pam da bagi ta sengna kari gumba khara ithil khara kana gumba xyz khara manung de hidden directors khara leraga tawbra haibagi chawu singna bum sulai maram di kai gino da atamdana kari gi damakta Manipur state road transport ki gari MSRTC gari du ta sengna madada Manipur thabi yati haire ibnu haibache achauwa wahang am oi argo ta sengna haraga di Manipur se magi leijariba magi keno mayam singchi Manipur si loina muthatlo haibagi pot amakhak madu journalist sing da madu Manipur oina leiraroi haibagi pot amakak laibra haiba question namasu mayam hangadab nate aikhoi ta sengna haragati matam gi palakpa lenga government na mai magi political party sing institution sing si magi hingna bhona bada tawan ba thabak throng ke amadum paikhatli haibada laloi hai na ai thamjage masigi manungda aikoina one nation one country one language wa adagi ikoi gi one color ikoi gi mayam ama
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯟꯖꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯤꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯈꯪꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3 ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯥꯗꯔ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯆꯥꯅꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ 9 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠꯁ ꯋꯥꯠꯁ ꯑꯦ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯔ आर्टिकल 356 अमदु इम्पोज तौरकांदा सस्पेंडेड एनिमेशन द पॉपुलर गवर्नमेंट अमल लेतना उजिक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एकोई मणिपुर की गवर्नर ना मदुगी पोचे लोइनमुग स्टेट से येंगा लेरिबनी येंगा लेइ मतमदा गवर्नर दी नोम वालिंगाइदा मदु यौग्रे मफमदुदा अरुगा गवर्नर की मतुंग तारकपदा माकी नोंगालगा हौदोकदोबा इनॉग्रेट तगदोबा मदुगी सिरोई फेस्टिवल अदुगी कवरेज पीबा चटकदोबा एकोइबा पाउमी मयाम दुगी लंबीदा तसेंगना हारगदि थतलगा एकोइगी कनोगी इंडियन पैरामिलिटरी फोर्सेस की कनो अमखकना गोल्टाबी चेक बॉक्स मनाक्ता एकोइ अदमाना खामकांदा तौबा हाइबसे मसी प्रेस की निंग तंबद खुंगाउनबनी प्रेस की निंग तंबद खुंगाउनब नतना एकोइ इरमदम मणिपुर कंगलेपाक से तसेंगना मतम ममा इंडिया दा मर्ज तौजंगाइदा 1949 की ममांगदा एकोइ इंडिपेंडेंट कंट्री अमोइना मदु मसागी शासन लेजबा मसागी निंगथौ पालंबा लेबाक अमा मसागी पुवारी लेजबा मसागी लैंग्वेज मसागी स्क्रिप्ट मसागी कल्चर मसागी आइडेंटिटी सब चान लेजबा पोट अमा ओइबसे ngasi तसेंगना हागदा दम कॉन्स्टिट्यूशन की कनोदा चाइंगा चेलो पीरगा लेबा अदुगुंबा लमदम अमनी हाइबसी तसेंगना अखोइना ngasi फंगद्रे अखोइ मसिगी फंडामेंटल राइट्स मयाम अमा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोटेक्शन मयाम अमा फंगद्रे हाइना सहियानी चुकना लौरकदा तुमिना लेथो ए पोटसिदा मसिगी पोट मयाम सिंगसिगी ओना तैनाबो ओना ताहन्नबा तौरइब्रा हाइबा क्वेश्चन तोंगान तोंगान मखक लै अदुना अखोइ तसेंगना हारगदी ngasi di अखोइ सिगुंबा मयाम ना सरक चाइंगना मरकसिदा अखोइ मदुगी लानखरगदी लाले हना हायु हाइबदा ngasi di गवर्नर ना हाइनिंगदबदगी ngarang di kokomina thamgiba adum khongjang chingi manungda गवर्नर द थोमजनबा तोंगान तोंगान मफमदा मैरा रिले चलकपा सिमबा मयाम हरकप मतमददी अखोइ तसेंगना नाकन नाकन जे सोमदा हागा अखोइना से कोनुंग ममांगदगी थटखरे असोमदा हागा कसामपात सोम नाकन कलिमाई अरगी सोम नाकन मयाम अमा थटखरेबा अदो सि थटलगा गवर्नर गी यौदनबा थमजनखरे मसिददी सिक्युरिटी अरेंजमेंट सि याम फजना तौरकान थमजनकी अदुगा अखोइना तसेंगना हारगदी गवर्नर द थोमजनबा अदुगा अखोइगी याम डेमोक्रेटिक ओइबा प्रोसेस तदी अखोइ मसि टैग गैस कापतना रबर बुलेट कापतना तौदना रंग इमाइबेल मोइ 7-9 सोक्तना पुखतना तौबा पोसु उरे अदुना स्वाइस दा अखोइना हाइबना वेदर अखोइना मदुगी पोसदा अखोइ हुजिक स्टेट ची गवर्नर की मखा दा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी अमदी लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल तौनबदम डीजीपी मोइ अहुम सिना तसेंगना मरु ओइबा रेस्पोंसिबिलिटी लवम थोपदो मदु लौदबा नत्रगा मदु पोछि अखोइ हुजिके हारिबा पैरामिलिटरी फोर्सेस की मदुगी मरि लेनबा कंसर्न ऑफिसर दुना इवन गवर्नर की मतकता नत्रगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मतकता नत्र कॉन्स्टिट्यूशन की मतकता लैरबरा अदुना मदु लाले हाइगदबनी मदु प्रजा मियाम द एपोलॉजी तौगदबनी नत्रगना मखोइ सिंगसे मसि अमुगन एखोइसदा लेहलोइदबनी हाइबना सिंगबा एखोइ मयाम अमना ngasi thamai wafam singse kaisu tadana samu mathunda pena khongba ne kona haijaba da main toruga leibe film lakpasda praja myam je hena khoisauna bani yes ngasi si akhoi kokobi gi miyoi tarena saba team mama ministry of home na madu invite toro kanda wari chana pot pore adubu thammi masi post da mkhoi almost chat na bagi madu sem sare haibagi pot amadi ngarang bokto smain thajab amkhak lei chat pan sat taban wari chana ba sana da pot ama nakalam da amuko di wari chana roena laukthokhi su leire sumaina akhoi tawninge cherak sida akhoi tasengna ga di haidi haining da bani adubu akhoi gi civil society organization mayam ama leiri ba stakeholder mayam think tank leiba mayam singchi hana punjana ba mathau tai akhoi MLA मिनिस्टर सिंह ओरम सिंह पुंजन अराइबनी काना कोई या MLA मन ngarang phongdroko potse yamna laibak thiba कोई मई चाइङै मनुंगदा हेन नुंगाइतबा मदुगी थाव हजिनबा पोत तौना थोकबा वाफम अमा ओरकनी मदुगी पोत स्टेटमेंट सिंग सुंबसे मसे याम थमनिंगबा पोत लैरगसु मसे थमदमनदि फवराइना खल्ली ममिंग पलगा इना हाइबन वाइता तौबनी अरुगा तसेंग हारगदी अदुम पनबद कसुबुदि काइदे अदु सुंबा पोसे तौरोइदबनी अदना अखोइ कनाना हु इज रेस्पोंसिबल फॉर दिस ana masi kana kana risk and responsibility adu moi moral responsibility kana logdabno haiba posse kaukthuknar kanda akhoi si hojik powerless oina moi just maming for name check oina hojik suspended animation lairamina MLA ono laibata so they are still MLAs
aduga makhoi tasengna haragadi majida aikoi tasengna huji suspended animation sigi manungda within 2 months ta koi gi government ama popular government ama sembadu ngamde extend to 6 months laire adu huji chali ba lakador ba tha sigi mathang tha sigi manungda semok da ba taragadi masigi posit dissolve to su yai na lawi aduna huji lai ba post dadi aikoi na khanjabada masi number game gi aikoi gi kunthra ma thoi yogdadi sem ya da ba kunthra thoi yogdadi madugi ya da ba pot kunthra ma thoi kunthra plus yogdadi sem ya da ba pot ama lai bani na absolute majority phangba BJP na hoji bok sem ngamdri sigi maram kari gino adu taragadi aikoi swaida praja singi oina thengnari ba awaba mayam je praja singna dum thenghal ga doi bra aduga praja gi civil society organization thangdu ogas maina haina ba taragadi praja singi tasengna government je praja sing dum china bi gi hai bribe question am khak lai na muido kana plop to big ro na praja miyam ngasi hai se tasengna popular government am lai su kana ba kashu praja sing na welfare gi dam da kashu to udre then koi na uji president rule la constitution gi safeguard ni masi when there is total constitutional machinery breakdown and administrative failure in a state, it should be the duty of the union to protect a state and a constitution. Yaudi matungina madugi emergency provision article 352 360 bok yaudi matungina hujik che koi percent rule lai but koi masi one tok lai to potam tarak panina ai koi machil je hena masi yana ba masi ta sengna harige khunna ba aruga unity masaga na hona badang ngam da potam khak lai sigi post da sum lak taragadi ai koi mite community se mutki bata bani sinking community oidore hai je oigi bata bani madu oigi matam da mite community look hu matam da atop furu kangrup lai mayam sing je loina look hu gane hai se masi koi na khang da potam khak praja miyam lai then koi na hygienic badi elected mayam duna hauji phare moi power do amuk makuta parak pa yaba popular government sem pa yaba oijerasno adu takri masigi conflict crisis sujil oisim ngam je kadai degi lakno haiba posimadi makoi da sengna haragadi khangna khangjin nadribra madu thidu okana madu gi waroisin ma porokba phabra haiba potu ne da sengna haragadi aikoina da sengna haragadi aikoina ngasi thamningi wafamdi arbu ngasi di aikoina kari maram gi no haiba matam da aikoi 19 kaino da 67 da aikoi gi cookie kangu se only there were 1500 families lay in hairine then as per 2011 census ki matungina accordingly madugi potu da ngasi da tam cookie applied only to 28,342 individuals haibine sigi posi uji 2011 jigi matung tarak pai ko gi census report lai traga su hauji sigi lai ba 28,342 se masi hujik se more than 10 times not 20 times or 30 times 40 times or yabagi few makak lai then why kari inclusion of any cookie tribe ekoi mamang da thamgi pot se masi yamna sathi ba pot amane ba then chumba mayam marak chigi hauruk pam pot sing tido aganda inclusion of any cookie type se koina da sengna dum toina masi kaino guding uji hai je kai no hai kan de koina thamjari se masi taning da mi chorang ne masi people mayam prajam mayam ever with the other ne ai koi cookie national assembly for northeast india na phamgi ba koi gi kan mi pham ma da 24 april 1991 da thadrok po press list ge matung ne masi yamna wrongful decision ni aduga masi gi pot se any cookie tribe se ST list sansan gi bichise machine hayeng koi da seng haraga di disintegrity disunity mayam ama koi stage da tholok pe yai masi disorder mayam ama na hai be se moina matam du da hai grab ne ba aduna sigi potsi masi aran ba pot amani aduna masi cookie gi di masa gi distinctive culture language amadi social tradition sing ji like da pot amani haina pot amasu yaure aduna sigi pot any cookie type se muthat oi je swai da law lak matam da hauji ekoi na thadau kangu si ekoi da sena cookie gi tribe mung da yaude ekoi thadau ne na chongthuri idna kom chongthuri chamaina matam dri jo hauna madugi mifam maduda makoi cookie national assembly ki notice india mifam madugi president thadro pontam da soi taroka ikogi chief secretary inter chief commissioner duga chief minister pigiba mogi letter da madugi thadau gi leader kong gi leader jau tribe ki leader wifi gi paite gi gangte simte gi yaure sigi pot mayam smaina harko da any cookie tribe kangu singna tawriba hauraiba pot mayam singse masina masigi pot se haurapam oigi bini haibase ikoi khangada bane ba aduna matam mama ikoina kano da hujik ek lengak sasan yorok matam da cookie museum one ani gumba yarom do hojiti even tara social abne sigi tara sigi mung da moin hoji include tok chalami ba hoji irang to poi jo masak ko heliba pot se ma koina ni haib da lal roi haib pot hoji ki thadau gi wifi gi kongi adagi jaugi adagi simte gi gangte kanguna hairam do sumai post da any cookie type ka thalaw do ne ka thalaw do na any cookie type te karak ba kangu sing na mastermind oira ganda ngasi leibak se mai ho ge sak pani mutat pangam da ne je ai koi praja miyam na su aruga even elected
leaders sing politicians sing social workers sing activists me am ting ting me am na khang mo thau tai civil society organization na hawrei ba po se ngasi di miam ki oina punjal na ba honoi ba kholau sing sa phagi ta thop do tong ning de da seng na har ga ding biu any ko khri type de kar mo da moi tara mong de any ko type de ahum yaw chale ahum de yor ko matam da aikoi psycho tagi uji paulela na how keep si 59 psycho ke sin ma sir mai ni handa ki po se na hainer ba po ni ma ki pi statement me am ma even jiri ki thok tok ma na kari statement pi gi da seng na adagi mu hoji 57 hanglep ke lejma how keep ma ju any ko type de kar ini then aikoi hoji su da sign taroga leiba kangu sing gi marakta or any kano gi adum ba cookie gi lalo ba ma gi chairman or ba ma gi nupi 46 cycle gi kem ya how keep an sing se kar ine ado ta ga hoji aikoi na da seng na masigi pot mayam sing sida aikoi nahan KSO Delhi NCR gi president madugi potugi mathakta FIR ma pan matamda cookie organization for human right trust ko ba amakhakna thador ini kaino da condemn the arbitrary and discriminating registration of FIR by Manipur police against Mr. Paudu Haguite president KSO Delhi NCR na hapak yam laibak TV ne swai do taragadi huji koina kokomi na sangchale ba pot praja miyam na ngasi support ro ko pot se aikoi ta seng na hairagadi aikoi yamna chumba khongthang amani aikoi jing ngasi maning hanba khunai ama aruga ta seng na hairagadi waiku culture chatpa amana amna chingda haiba se chingthana na bagi masa ama tau leiba se aikoi praja miyam gi asoi banate lenga te yaubi di ba mayam na ta seng na phammi ka bagira natraga na makhoi masen Pukchel Kujin Senator Marum Karigino, Kari Chaktung Tungbada Manata Canada, even on the Kari White, Makoi Manata Potana Port Amatuan Bani, Adona, Aikoi, that's Shangan, the People Convention, say any Paraki Kokomina, Singi Potalogi, Warit Mayam, Hai Tareko, Madida, demand for accountability, Araga acknowledgement of state pillar, Araga restoration of fundamental right, ensure free and safety movement, Araga legal actions against unlawful anti-peace activities, Cyber, Point Crack, Point Radimum, the Yogi Port Mayam say, Masiki Port Mayam, Yam, the Kupnan in Matotai. Housing Madoidum Yagreva, Kojahan, but first zone, Ganamon, Tamzela Port, Mayamon, Sangapo, any more coin, Sanjalak, my take community, Sanjalak Pasiro festival Yawak by Habase, Masini Posi cookie, the Kanaho, Unika, and Highway Mam talk by Yawem. Adna Gualtabigi, Tarikungi Togdoksi, Masiki the Maktani Haina, Hauji Governor na. Adumba report ama within 15 days the Madugi Pot Pikalakana ne Haina 21st May 2025 the Aikogi N. Ashok Kumar, Commissioner Home, Government of Manipur, Amadi, T.S. Kiran Kumar, Secretary IT, Government of Manipur, Natoroto, Potsa, Masigi Posidi, Masi Wanto Leroy, Masi Yamna, Independent Noiba, Kanoma, Shaman and Supay, Eva Miam Kanga, Aduga, Hauji, Equina, Hajer, me Port Mayam, the Equa, the Sang Haragadi, any cookie tribe say, Masigi Port, Aduga, Haujik, the Sang Haragadi, Makoyi, Marunda, no way by Kulai, by terrorist Miam, the Port, drug mafia cartel Miam, the Port Mayamzi, Yenguragadi, Cookie have seen as a namanate. Aduna national nata banina makoina separate administration talaga to port mayam ama lakpase aikoi hujikti wa kano da if cookie ye narco terrorist singa manaraga cookie mezochin zo community tribe singina ta sengna national ma sem gena khamak taragadi madugi poto india amung semake na tawuta ga they should be considered as anti-national, anti-Indian or enemy of India aina masi pot se CM thoga lapthok pen khali aduna sumba mayam cherak sida hujik ngarang han mari menga mangda Ministry of Home na madugi tholokpa madugi notification amakakta deadline amakak piraga state amadi union territories singi manungda laiba illegal immigrants particularly from Bangladesh and Myanmar singse within 30 days ta marugi pochi lotion gadabni ha pot am tholei ana sumba pot mayam ama tholokpani na aikoi hojik single voice sagatpa ngamde argo aikoi unity sagatpa mande but aikoi na mase aikoi unity sagatna ba khona wahai base aikoi tangai phadaba aikoi gi lamdam iraiwa iramdam ifurup argo taminaru khunda miru kanglu furup mayam masi nungsi chanana idea manipur lagi hai taragadi aikoi ahamba number 1 unity han sagatpa mathau tai natragadi masi khudong chaba launaba mayam ama laiba mayam sina masi Kurkang Labin and Koi Pose, Kadamida, Masi Santi Propunga Moy, Koi Amagamu, Hunaragaleba, Arago elected Sing Masagi responsibility Kautropa, Masasi, elected Amani Kautokidana, Ekoi, common people, no Magi, Sura no Magasaba Mana, Lai Chu Haitabamna, Lambi Lamkanga Tolopungang, we pim the Lai Chu Haitamambo, Handabu upon Nate, Madumba, Mananga, the Budo, Ekoi, Lai Chu Haiba, Miang, mute, Wagadava, lawmaker, legislature sing, Wagadawa sing, Wadamba sing, the Nankal Potaragadi, Masi Ainek, Toina Tama Matamzaba, Larik Haraga Shu Kangdaba, educated literate have a port tamdo season and I don't assume what my am say quay Makanga Matamate, Isha Wakan Kandaga Pap Taraga, Levax Zaiva Pose Mutano, I mean, to die as my time. Okay. Tagachari Zakiran Maka Chatazaboina, Nasi Koyoko Migi, Miui, Taret, Delhi, Conchep Kidamakta, Nasi Tadoka Masida, Kanana.
Ministry of Home Affairs na hariba khoi kokomi CSOC akhana na wari sana na bugi damu takarakibani masida Kiran lakchani wa wafandi mi gitang ahum chahi ani pharak pagi the people convention da lauki bang sagi tongan ba point tara du dagi hena maru oina nahan gwalta bigi thawdok khigi paumi sing na chatpa tongba basta khigi manipur MST da khigi manipur thaba yaroi haibagi thaw warol si issue si ga mari leina na masine hena priority piraga governor si lale miyam da haijagadabani duga tongan ba hairiba khoi security advisor chief secretary amadi DGP makoi khoi resign tawgadabani haibasi issue si ne hena maru oina pokat kani haiba warol amasu kokomi gi khoi convener athaw khorai jama thawna thamli Kiran masida lakchani wa phamdi mamang da sudumak khoi folks amadi amukona chatlaga hai chattana khoi wari sanaki khoi cookie gi CSO sing yauna maduda su awonba ID khoi chatlubagi ID wahan thoks irei leitana dum hek halakiba adubu khoi handak ngasi khoi imphal thadokadori ba hayeng wari sanagadoriba kokomi gi khongchat asida demand du dagi hendana khoi walta bigi issue simasu yamna maru oina priority sima sida maru oina piraga wari sanagani su hairi masida any something awonba mayona makitang khara khajitang oiraga su chatlubagi mahai yan gani habagi thajaba mami di taro kamai tawisa ai da sena mase thajabagi mami tade maram de koi kaino hai kanda kokomi ne pukakade pochibdi in the interest of common people aduga general people of Manipur ne ba praja gi interest ne ba but ada phamang go Ministry of Home na makoi makha leba kashino to pepe lawo official masa mana da maina Manipur gi governor natraga president gi mathaka torpo poche masi court martial bok to ya bani moi army law da go moina akai be torpo targa de army jam strict oibo po ni then I koina paramilitary forces sing role and responsibility citizens sing koi gi dam ga tawna ba India da leba maming leba paramilitary forces tara for example koi CAPF ko CRPF adagi koi gi BSF CISF AR the Indo-Tibetan Border Police adagi SSP NSG naga laiba mayam singse makhuna logudaba role responsibilities kaino si prajamya loi khangra ngatane tasengna ga di national security concern haibadi nation gi oiba national security sing sigi de maruina moina thodang logu si kai lowi hai kanda moi point manga trok samnam da haibada maintaining law and order nahang de law and order maintain tawna bani har ka doi bravo isagi iramdam da isagi Manipur thabi ya de haragadi kiran nangi naming do natraga aina che ibai puna government to mo chaw ko ge habdi yaroi mayang ge ming natraga atop laba ge ming ama natra India ge mari lena ming ama ko hai ge doi bravo then ado tagadi madu religion da kut thinjalakpa natraga masagi identity da masagi culture sokpa pot ama natraga masagi state ki oiba identity da sokpa pot ama ne bata chengna Manipur thabi ya te Manipur manung dai kari taw hai no kuki len tha je hai ra natraga any atopa ma separate administration pa mi kangu na piba ming ama tha je hai ra sigi pot question ma lakani adu sigi pot sing sida even makoina madugi pot da MSRT su tawning de aduga Manipur thaba bus thoning de haiba tagadi lupa crore myam kai thogu de some few thousands or lakh ra khai do kanda ikoi gi private bus myam le ji war ga manga tra war ga chalan budi kari kai ntra masam chala anum kai kai ge madugi numitugi nongan bada aikoi ai chatle sirogi mogi mafum du buk chatle ba ko ada ai gari dum Manipur number ne ba MN dum thai kari gi ngon thing tamno ada replace atam na thing marum kai gi no ada nga sai gi na hajaba ta jage toram badi paramilitary forcing duna masagi mathau na tana mathau sabado madugi pot tok sing bida makhoi di law and order maintaining law and order ani subada combating insurgency and terrorism aduga border security rescue and relief anti terrorism operation haiba posting duda madugi pote hana focus pi ga da ekoi swaida madugi sing the kulai pai ban da lal hobo sing du tawung amdra kari ye khoi gi separate state demand toriba chin mejo kuki jo community kangu do madu kari ye hojik makhoina waina anti national ni anti indian ni or enemy of india ni haibe mota praise ta kari ye onjale mo ja so wang amane be mang haijab dane aduna swaida it was a misunderstanding or sorry haibe dana madu compromise to we are way aduna khoina separate administration sina precondition oina thamaga mamang da wari sabagi film da puthokiba dumaina hojik sigi posida ekoi hojik sigi pose mark to lokthokpa natraga maki mathakta khoi kari haitare khoi court martial tawba natraga masida DGP na aduga kanona governor na natraga chief secretary na madu lal habentra mkhoi myam pulop sindokra kanda khoi constitution gi safeguard
protection मैम अमा कोई कोकोमी ने नहानी कोई ना restoration of fundamental right नम याओगी न मोई तरा लोगुदा मसी फंगना बुखोना गदम ने ना तागिबो point तरा सिगी थाजा बुरुजु पीर कान मधु लाले हायन दब तारगदी apology तो होंदब तारगदी कोकोमी के चलिबा कांगू मैम दो होजिकती कोई difference in idea goal interest and purpose केना मैम अमगा लांथेनो मरकसिदा मुक्चु government of India की मरु ओइबा थौदांग लौरिबा लेंगा अम होजिक लेत्र मतम द popular government लेत्र मतम द popular government की महु छिलगा on behalf of the president of India मधु की पोत द होजिक governor लो मतम द governor मखा लेरिबा मागी competent authorities सिंग मसामरेंग मैम द बुक्स माइन तोक्सिलपो तारगदी अखोई की तसेंगना मणिपुर की conflict सि करम काना लोइगदन लोइसन मंगमगदोरिब्रा अदुगा अखोई peace पोरे हाबजे अखोइने यागदोरिब्रा अदुदी अखोई की serious disagreement अदुगा मधुगी कनो द आर्गुमेंट मैम अमा होइक लेइबदा करी मरंगददा कनो द एग्रीमेंट अमदा ngasi puropongam violence lochangam ji kari gino haije swaida dum leire aduna swaida fundamental duties as a citizen of India madu kari no haiba se kokomi kangudi masak phajana munna khangbane na ai lojai aduga government gi competent authorities sing se adu fundamental duties as a citizen of India ji kai no ka je ka grabra na ning jing have kaino the fundamental duties as a citizen of India is that it emphasizes civic responsibility and promote sense of national unity and patriotism haibane sigi pose admain torpo taragadi kamaini yadoino तसेंगना हारगदी अदुना सिगिसदा that is I know that is it aims to instill a sense of responsibility and encourage active participation in national building haibane sigi pota ekoina yauri marak da fundamental duties marak da ekoi moi governor natraga chief secretary natraga ani DGP to na te aduna ekoi praja ekoi maksu defend the country protect national unity adagi protect environment safeguard public property adagi mayam singse loinamak ekoi loinamak changine aduga swai da ekoi na han yengo sumba मैम जी मरकता अमुक नहान तारीख कुन गो हुमदोय कुन मरीगदा एकोगी मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोनर की सेसनदान हाई वफम अमक द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 to the हाई पोता एकोई सुमाइना 4.3 lakh crore to be invested in North East region, which is expected to become next economic powerhouse of India. Kind of harakpa, aduga madu new economic revolution nama porokna wani kind of harakpa, aduga taseng harga the delegation over 80 countries ranging from Japan to Europe and Asian nations attending the summit. Kind of kona phung idana tengna idana ko. Says that kona 1,55,000 crore thadar ani kind of thazab mapi bako. Entire kano get the gia mukshu goktam adani in addition to that 50,000 crore mapi rani thadar ani investment then amuksu Anil Agrawal 30,000 crore thadarani kaina hairakpa say the new 800 schools college new 9 medical college 2 IITs aduga AIMS ki thak the regions da leiba pot ama chengol ani kaina haiba pot se sigi mayam ama sumain thammakanda economic revolution program ni haiga somna kandana holo ina administration se horaga lengak sasan leitaba lebak amada economic revolution pura kari yadono yes economic revolution dudi ekoi upgrade tawba jidi mayam daka taeba but nation ki security aruga masi manga aba law and order ngak pangamdraba aruga amuksu अखोई स्वाइदा एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जे ओना तेरबा मानबा बेली गतंग तरो सिंग तो मान लय ने कोन जे हाइजरिबा एंटी नेशनल ओइबा एंटी इंडियन ओइबा और एनिमी इंडिया ओइबा मयाम जे योखत ग थमकान द अखोई स्वाइदा न्यू इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करी काना प्रोकोदन मणिपुर हाइ वफम दु मनेबा इन थमजनिंग जे अदना सुम मयाम सिंग जे खोइ कुपना हौजि खनथबदि मतम तारबरा न खली अदुगा अखोइना सुमाइना पुलाउ लाउ मयाम सिंग जे अखोइना ngasa हाइजब द समु मथुंदा पेना खोंग ताबै फिल्म द लई बट मसिगी मयाम सिना प्रजा मयाम से मिकअप थोला कांदा अखोइ पुनसन द बया दे हाबसे पुनसलक तारगदी मणिपुर अखोगी राजनीति दल लेगनी है थाजदे अरुगा तसेंगना मियाम गबो पॉपुलर गवर्नमेंट अमसुंग लाकनी खंदे अरुगा सिगी उनगदब कोकोमिना एमएसए उनगदब पोसिना करम मायोलदा पुरकदोबनो शांति दम पुरकदोबरा हेना एस्केलेट पुरकदोबरा है पोसिसु खंग ngam मायोन खंदब पोट मोजि ओइगदोरी अदुना अखोई ngasi तारिख 19 हायेंग तारिख 19 तो उनगदब पोचे मणिपुर की हिस्ट्री दा मधु अंगांग वन इगदरा अमुवन इगदरा असंग बन इगदरा अंगो इगदरा हाइबसे खंगदब पोट अमा लाइबसे मसी क्राइ दि हौरफम नो हाइबसे हौरफम दो थिदोगा हौरफम दुगी पोतुगी लोइसनना संदाने नो पोट अमा खनदरगा तारगदि कोकोमी गुंबा अचौबा एपेक्स बॉडी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदा और कोकोमी कतगी वानते को कोकोमी चकने दो कोकोमी मेंशन तौजबनी अतोतो मैम से यूसीएम अमुको अमा मैम लेरी को अले मेरा पाबिगी मैम अमा तोगान तोगान मैम लेरी सिगी मैम सिंगी पोट मैम सिंसे खोंगाव नरपा अरे करियम का थाइनबा मान पोट अमा लागदी तसेंगना हारगदी खोगी याम साथीबा खोगी महुम अमदा से कोना चाइनगा नत्रगा नाउरीना कापगा नकना लेरगा थुगाइरोबदा तानरगा योमगा चिएगा थुगाइरो मी मनाक लेम मी लोइ सोगा सिबनाबा थोपदो अदुगी फिल्मदा मणिपुर की पोट से तारकपा याई अदुना मसी अखोई बोट यूनियन
aduga kanoda koi central government hai tare government of India as well as Manipur state government hojikna president rule laiba tar kasu masigi mayam gi mari lena ba pot sing sina masigi pot se yamna kumna tin yothra khandaba mathau tai aduna koina external aggression yaure internal disturbance laire aduga anti Indian anti national aduga enemy of India kangu sing sina toribu pot mayam sing je foreign and yauraga masi pot se koi kumna injin minar kanda asengba laiwa ki oina thabuk laiwa ki interest praja mayam gi interest thabuk tawno honariba organization association individual mayam singda ona tenaba miyeng yeng budoi sharuk budi atop mapan gi illegal immigrants foreigners natraga laiwak thugaina honai singche laksina wona bada ma hena pungning jangjan bana bot center of the state ki apabu oigani praja mayam su madu matamduda santi purupa ing tapatang du leta state amu oigani tragadi aikoi gi mai hauri ba chai ba se hen hena thau hejalaga chakhalaga mutpung amu du phim amada lakadra ina sman chingna bale ina chmai tamjaki okay Zakiran yam interesting oiba mana habidi MLA sing pundabagi wafam miyam da tainerakle CSO sing nahan CSO sing han punsilu MLA sing punbadi araibani haidana kogi Bishnupur assembly constituency gi MLA Govindas konthau jamna haiba kogi statement si phongdorakpana maram orakanda kogi social media da su masi yam kanna viral chali masigi matang da Zakiran ngasi phawbada laibasi kogi popular government ama palingai matam da su kogi chahi ani gatha ama hensele masida kogi warishin ama phobo purak pangamdre madudagi amuk India lengak na Manipur si neglect tawre habagi achauba mami si handaki abadi Pahalgam gi koi India ga Pakistan ga bo handak nimit khara achauba attack ama thokri bane du Manipur si as a part of India masi India lengak na masi da miyeng changbam thokpani adumakpu akhoi gi lairiba MLA sing sina mapangal sonman badagi unite tawbangam dabadagi masi India lengak na akhoi bu kari haini as a part of India citizen oina yeng dabani habasi miyam the apprehension ama leidana miyam da pain daba ma leinaringa gi cherak sida CSO hana punsilu CSO punsilaba matungda khoi MLA sing punsin badi araibani ka have a statement ama thamak pasisu yamna lairiba khoi situation da di yamna contradictory oiba statement ama khak oina thui masigi matang da lairiba situation sida hariba khoi constituency gi MLA amana representative amana sigumba statement thamak pa habisi Zakiran masi karmaini yengba yai Zakiran gi mot masi kamain thanbini Taseng na agade ina hajab ne elected representative singi masagi role and responsibility de kari logo da bono first and foremost duty kai no se kauk thong rakhi budai ngasi de sasan ngam da government amu oiba natro taseng na sasan ngam da government kana no henge taseng na government manung da yaw buda lewa ki na tawsi haiba mayam ama lewa ki na tawda songning ba mayam ama masa gi sokri mu khong tek na pot ama political power aduga muscle power money power adagi kani hai tare loina everything every power hek phangba pot phangning bagi pot gi muknarak podagi masi taseng na ga vote to pecha changi ba tada gi mayam hanjana ba hona bai damang tan tra si taw jen mayam hanya rei ba aduga summa makal gi statement am tolopati yam laibak tv nei na haisne the term educated illiterate aina karam kanda impose tawning karam kanda apply tawning hai post ma hai post ni aduna hunara dil tum wate hunara kani but I coil the Sena organization my amlation, association my amlation, rule of law, label levak amada, laws and levak amada, I coin the Sena law, Kaikon levak amada, Sumo Makalgi statement my amos toner away, Masiki toilet, but to my am sings the Usikong the Tina Bangam Dragon Nasikong the Tina and Alaman Havadugi Pon and I lose and assume statement sings Yari Makadi, elected Obirambo social worker, my amateur political party leaders in the Toloposity, Matang Sadi and I love with the Sena Haragadico. At the Sena Haragadi, other Magi Piba statement my amama topositum yawning around Magi Pipa barrel clip or glove. Organization association labor mayam sina aiko leadership ki kanogi mayam punjan bagi pot ama masigi kano piri kaina ko aduna tasengna haraga di statement si amna contradictory ba aruga tasengna haraga di lai ani longbudagi mari manga longbo man ba pot mayam si yawri aduna statement si yamna thokpa matamda aikoina Pami pot magi manung the labor pot say koi punjana gadi funny punjana yad by marum kari you know hyper question ama lai badugi madugi thole madugi how iba pot to how from cry the you know hyper kang the
pot to khangjan da pot amga ani ni lerise ano khangjan da pot su khangbiro khangda pot su khangna ba tam ona biro ona ra kanda madum ba pot mayam sing che waroshin loishin ba ona biu haibudune ko na thamjarina aduna nga sai gi koina difference in idea goal interest and purpose khena ba pot to ekoi swai gi marakta ekoi tasengna thoningde ado madugi pot to di ekoi tasengni india thugai ge manipur thugai ge tongan ba lewak nam da mama sem ge haina leiri ba kangu sing do maduna tholokpa wafam sing duga haipet madugi pot mayam tawna di mana ba phem da lakani aduna even huji government semning bana phan phan chongi ba ekoi mayam amagi marakta haib tare ko ekoi gi one koki gi maru ba mi mana in toina do mase everything asi no ni ji haijabani amuk chona panjage kakai singsit ko nupa mana haib tare mangonda yamna hopeful oiba cm gi kaino mana oibe aba nupa mana call tor kumatamda magna even government si please contribute to the formation of kaino ana new government my government and hide ena high report magi kano di ijaba pot interpretation phangba pot ni koina haijeri se alidra kakai sing no khungunda sir give a cabinet birth to Paulilan because the demand for cabinet position for him was lobbying by any Kuki tribe Kuki in Manipur to Biren since they don't get it this crisis and conflict erupted haiba if you give him the cabinet peace will prevail and the one of the hopeful candidates said to me Saida, Sigi Potsiam, knowing Potnameva. Few days ago, I knew you have town the Paramanico. Aduna Masigi Potsida, Equina hiding body. Aduga, as per my opinion and a man of people put a curse on Maleva. Adaka, Haikanda, Equina, Maduki Potuda, more the pig of Tazabas, who's doing Matata Polanda, Masaman, the P. Hybrid Jum, Hide Dugi Matata Mukso. Cook all cookie, trico cookie in Pigase, Masim Mutatloy. Madugi pot to high pot amagam koi thazaba pi aduga any cookie tribe ka aduga tasengna haragadi cookie in pi president ani se masi 2027 ticket piraga moi pocket money una gaslupala la manga am tar umatari am tara am piraga makoi da main thammagadi masi pose dum matomda loijagi gani kaina high pot ma thame haiba se madu taragadi yamna pharak ta pot ma swai da leiba adu taragadi aikoi no ji haining ina swai da aikoi huji leiwak na su thina wara matam da mai hauna saba matam da leiwak ki ba huji Ujik Nahangi, Bus Landabagi Oiro, Sigi Matang Oiro, MLA Minister or Mayam Sing Huji, MLA and Lay, Mayam Sing Share. She the Amani Mangai told up the statements ago, Nasi Karamu, we talk about Amara Anira. She not the Karanta hidden labors. Equi Masiam no ito, putting up power, the Dagadi, Equi Hanagi, veteran politician, also ye, Garang like I know is Matia Matini, Garang Hangi put Maliko. Mitibum with them ball or get the command levak hasn't told them to Nukani, I can't know why he's Tame ever. That means. Nupa to Matik Chow, Aruga Levak Miam Guna, mute or Gadi, mute Amagito to Poto Hibaneba. Why do not sound with Positive Potola Agazuko? Mezi sound regularly for a while like the icon de Mikande. But it was Sumba Mam, Tolay positive when hygienic mana, the Siang Haragadi. I koi the Siang Tolay statement. Karawai, the Gitolay no Kojing, the Gitolay Rantragana, civil society organization, Tori Mayamsina, Tori Movement Mayam Sings. Masigi Posida, Makoidiam, Swap Pan, Mayam, Yaurabra Hiba, question lay. Sigi Posidi, Equator Sing Hagadi, Lisang Sinanara of a Port Ama, Matam Sana treatment, Maduga, medical cares, Lahodrakan, the music can bungam the Sibido, Kangam from Yo, the film, the Nasti Manipugi, Iram the Kalipaxi, Yorubaneb, Swice the Equi Isha Ishana Kitang, Madugi, Kari Haitare. Kitang Maruina, Isha Lahum Topo Tongdang responsibility Lahogragadi, Equi Masikanam the Kanbangamoy, other Tungi Lakado future generations sing the Equi, Hori Surul sing the Equi, Yam Nasigi Mirul say, not each other Mirul no Wigui, Equi, Ipai pusing a Mikaponba, Namdaba, Aduga, Lutung, the Imarik Amacheli Fauda, Mikapolo, and a later Mapoto, one at Tenema Port Amada, Tahalak number Masakamo, Wino Poti, Equi Amatana, whether elected or sing elected or reverse sing, not common people or so, any CSO sing. So, Masin Tom talked about port money and the Levaki interest, Levak Pagado Porta, Tauduna, Henna, Perzamiamna, Aduga Amuksu, Equagi, Soy Land, you believe Targadi, Soy Landre, Nadragasi Shamdok, Honori Sumai Shamdoke, Sumai Tom in the Sihana, Yamna accountable over transparent with due respects, Equi Masin, Unadragadi, Equi, Masigi Potse, the Manning and Bakuna Moraga, Equita Sena, Dum Mutkivia, if you the lady has a lalo do Wapamo way and it's my Tomsiki. Okay. Zakiran Lushilapa Yamaruiba COVID-19 Yano variant number Lapasi Masi Narapa positive oil Harasu Masi hospitalized over gate with Onamasi Darkar oil they have a warol de Tami, Adumak oil Mipiningai oil they had a Basusi Yarakle and Hari Maharashtra the Mui Mari Shure as the like COVID, I was a no variants in a Naraga later Basi.
मसिमक्सु अखोई हजिक अदुमक चथोक चसिनजे अदुमक तौनरिबनिना मसिसु मुक मणिपुर यौरओय हाइनिंगाइसु मुक लेतबा लाइरिबा अखोगी हजिक प्रिवेलिंग सिचुएशन से कोविड-19 गी लाइचतसे मुक मणिपुर यौरप तारबदी अखोई करि हाइनि हजिक यामना वानरिंगाइ चेरक्सिदा मसिसु अचौबा इशु ममसिनसु मुक हापचलकदोरिबनि मसिगी मतंगदा अखोई मिपाइनिंगाइ ओइदे हाइबसी मियोइ महाराष्ट्र द मियोइ मरी सिजिलाबनिना मसि डिपार्टमेंट की माइकैदगिसु तोंगान तोंगान बचेक्सिन थौरांगदी लौखटपम थोपरा हाइना खले मसिगी मतंगददी ओजा किरण गी मोता लाइरिबा अखोई प्रिवेलेंस सिचुएशन सिदा अखोई हजिक अमु कोविड-19 गी इशू जे मु आइदी मसिगी चैथेंग जे मु लागदी ओजा किरण गी मोता मसि करी करी कमाइन थंबिनिंग यांतंग थंबि तसेंग हारगदी कोई ताबदा तु जुंग पोट अमने माने कोविड-19 होगिबा मतमदुदा आउटब्रेक तौगिबा मतमदुदा मणिपुर सु 2020 दगिना अदम 21 22 दाइ वो हाइब दारि याम वाना चाहिए अनि मु लांथेंग नखी अदुना कोई तसेंग हारगदी इकोनॉमी पूरा ब्रेक डाउन बैकबोन थिदेकी बसे माना सुनी कोई मणिपुर खतग नते एवरी मदुना सोन गिबा जगह खोदिमक अरो हौजिक अदुगी मतुंगदा चाहिए अनि गुंबा को कितंग साफर ए अदुगा मसि कितंग लेखत कांखत बंगांग हाइ मतमदा मु उजिक मे 2023 गी मे अहुम दगी थोक्रिबा पोचिना हुजिक सुम ओइरी सिगी मतुंग चाहिए अनि गा थाम फाजल मतुंग सिदा कितंग दि पीस ला एन हुजिक लोबो यारबनी पोचे को जगह खर द बफर जोन गाइन थमिबा कुकी गी लेबा जगह पार्टिकुलरली मकोइना डोमिनेट तोर लेबने कंजरिबा सो साम्पु कांपोपी सी अनि सिमदि कितंग दि अवाबो ओरगा जुजी शिरोय फेस्टिवल सिमतन मोय स्वाइगी न्यू हेवन गी अदगी कोइगी ग्वालताबी कितंग हेंतोपगी यांगबो मथकी अदगी नद्र उखुल योगदबक लेबा सिंगदुना कशु तोबो ngamdrena लोबो याय अमरम द को खोजि सा चलुरिसिने दम हलेसिने को अदना सिगी पोट मयाम सिंगसिदा मसिगी पोट मयाम से अमुका होजि कोविड की पोतनो अमुका मुक चैथेंग जि पिसलक पतारगदी मणिपुर दि तसेंग हारगदी रॉ मटेरियल्स याम लेतबा इंडस्ट्री की याम अचौबसु लेतबा फैक्ट्री लेतबा सेंथोक लंबी लेजदबा गवर्नमेंट की थबक तोबदी पार्सेंट होतोबदी याम नते अरो मसागी सिनफम नाइना थबक तोबसु मी खर गतनी सिनफम दुसु मुलकदोइनी सेंतामम लेरिदोइनी अदना होजि वारिसगी हेन वाबा पोट अमा चांगेंग अमा मधुगी पोट अमुकसु मायोकनगनी अदना मसिगी पोट्सति मरि लेनबा कंसर्न कमिटेन ऑथोरिटीज सिंगना इवन महाराष्ट्र जमी मरि हरुप छि बहरुप पाइबसे आइखोइ यामना फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स मयाम अमै कोइ मणिपुर जु लेको इवन कोइ सानाबगी अमा मयाम चले होजि इवन नेक्स्ट मंथ कोइ नेपाल इंटरनेशनल की कनो मलै नेक्स्ट मंथ नते कोइ जुलाई की फर्स्ट वीक तको अदुदा कोइ माइना थादोकनी अदना इवन होजि मथंगी कनो मंचता जु कोइ गोवा दा कोइ कनो गी इंडोर फुटबॉल चैंपियनशिप ले इनविटेशन लाई को जिको चसे चकुम जर खनरगा लेरी सुंबा मयाम सिंग कोइ सुमाइना चलिबा सिंग कोइ सानारो मयाम पुर चप कोइ दसु सुंबा मयाम से कोइ चलिबा मयाम सिंग न पुसल ओय हनिंगा लेते अदना सुंबा पोसे सुम तरको तारगदी कोइ मागी प्रिवेंटिव मेजर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स के लेगे हाइबा सिंग से मरि लेनबा कंसर्न डिपार्टमेंट ऑथोरिटी गवर्नमेंट सिंग न तानरगा मसिगी पोसे हौरे ए कशु कनो दा हॉस्पिटल चटपगी याम थोइनि किनिंगाइ लेते ग मी मरि सिचल हाइबिसना असेंबो ओय बतारगदी मसिगी ममांग दम दम तुरगा हेता पुरा नारगा कोइगी कंटेनमेंट जोन ग लाउथोगा तौगिबो पोट मयाम तौना अमका तौरगा मी सि उनबा यादबा आइसोलेटेड ओइन थमगदबनी अरगी सुमाइना सि तौगदमनि हाइ पोतु लागदी को अमु हंजलागदी आइखोइ तसेंगना अमु हन्ना हौगतप कांखर गामरोइ दौबा तसेंगना लमदम अमा ओयना खल्ले अदुगा इवन ngasai koina kenoda new economic revolution amagi damakta koigi nahan the rising northeast investors summit 2025 daga thajaba thamiba ministry for development of northeast donor naga piriba poto madada kenoda 4.3 lakh crore investor kanda koi expected to become northeast say next economic powers of India kind high report se masigi manglan se koi kai gani tekani oiroi aruga hoi thadarak pa paisa me am package me am di central pool gi am thadre manipur yorakanda pharak tok wani even ngarang paper am sudum phajana yawi MSPG se karam bano electricity ba me mari lene power ga diko rupa crore sam hybra kaino crore ama hybra thaidu oga personal account da hapa mi kain to pot ama sumba me am tawna bo pot me am manipur thengna bani manipur gi se chawkhatna ba lambi rom da purukna ba hona ba da masa ka thu oganda thamoi sengna transparent accountable oina madugi praja miyam da madugi thabak service gi tawdragadi ekoi gi constitution koi da piriba koi phangna bani na hariba equality humanity liberty justice kai che koi ngasi boksu phangde na lawi amu hana su phangne thajate sigi marak da sumba covid ki posin ong lakshan lagadi hen awa ba kaya aman su hen mayok na bi ya na is mai tam saki okay azakiran masida matik am tanga i pukhacha hoge
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 150 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒꯗꯤ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯃꯛꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯖꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 150 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ तसेंगना हारगदी अखोई तसेंगना हौजिक नहान कोकोमीना लौगिबा पीपल कन्वेंशन की वारेप मयाम दो मदुगी मनुंगदा अखोई रिटर्न ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन यावरी को अरेगी कोइना फेयर एंड एजुकेटेड कंपेंसेशन जस्टिस फॉर मिसिंग अरे प्रोटेक्शन ऑफ फार्मलैंड एंड फार्मर्स पेंडिंग फार्मर कंपेंसेशन आई निंग जबदनी को प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस साइट्स को अरे मिसिंग पर्सन स्टेटस काइन यावरी को सिगी तौगे मगदा ओनली मी अमा कतंगी पोट तौबसदी आई ओपिनियन ददी क्या करना मसे आई सपोर्ट तौजनिंगदे तौरगना कोई लेगिदबो पुलपकी मेमोरी साइट अमा थम्बदी के सुकाइदे को कोई खोंजोम वार मेमोरियल एंड खोंजोम दai कोई अथौबो मयाम की पाइपु सिंगी थम्मी को अरेगी बन चेराउ सिंग दसु कोई हुजिकती कोई अथौबो सिंगी नेना खुबम सिंग हाना या यादे तौ मुजिक लाई कतना तौतन तौनरी को अरेगी इवन कोई की कैनोगी जुन 18 की थोक 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 कोई के ग्रुपात कोई मयाम अमा यूसीएम अमुको मयाम तौरगा तौगिरे यूसीएम सेलिब्रेशन अमुको तौ मयाम तौरगा निंगसिंग खुबम मयाम तौरी अरेगी कोइना हंगर मार्चेस डे की कोई पिसुम सिंगा मसादा एम सुना तौरगा सही खुदिंगे तुम तौरी को कोई मरुए ब तांखक के होगी म्यादगी नुपी लानगे कोई सिदा कैनो मांगदा लेरे को कोई गवर्नर की दिखतंग हाइदो ममांगदा खाइगलग लेरि सिको अखोई सुमाइना मफम मफम गी ओइना लेवाकी बो पोट म्याम सिंगे तुम थमगा लाए अरु अखोई तौबा यादि हाइबदि लेते को तौबियु इमुंग मनुंगना तौगेरा अमा तौगेरा लेकाइन तौगे तौबियु बट मयाम अमा लेहौरिबा मयाम सिंगसे अखोई आइगी हाइबा पोटसे काउथोपिरगा अखोईगी अदुगा हाइबा पोटसिदा अखोईगी इरमदम सिगी हाइदे इसागी नतब इसागी युंगी नतब लेकाईगी अदगी दस लेपाक की नेशन की हाइना को सुमाइन स्टेट की खल्लगा तौबीबा थबक ओइना खितंग चाउथोकना वाखल चाउथोकना तहनजनिंगी मदुगी पोतु तंबा ngamdaba तौदी तौनिंगबा इमुंग अमदा हाइब तारे को दसेंग यामना इवन चाना थनबो फोबनो मगे मपुंग फाना लेतबा इमुंग अमना अदोंबा स्टेच्यू अमा साबा हाइबसे अवाबो ओइगनी पुलप की ओना मेमोरियल साइट अमा ममिंग तबु इरगा थमसु नुंग अमा तबु खिलगा सिगी जगा सिने थमिनरगसु मदुगी पोतदे अखोई पुनबगी केनो यावरी हारगनी अदुना ngसाई आइगी इसासु मागी इसीसु मागी मचलसु मागी ममासु मागी मपासु हाइ तारे को लेगिदबा पोते अमनी मोय गतंग सुमाइन तबु इखोइना ngamde को हाइना अखोई मचल नुंगाइतबा पोट मयाम अमा थोकपा याबगी पोट अमसु ओइरोय हानिंगाइ लेते सुंबा सिंगिसदि खितंग खंदर कांदा लेबाकेबो पोता अखोई लेबाक सिदा लैबिरिबा खुंदामिनरिबा फुरुप कांगलु इसिन पुनमंगनसु को खितंग येंगा कांदा मयामगी कमन इंटरेस्ट थबक खरा अखोई सेल्फ नतबदा को तहन जनिंगी अरग मखोइन तोर पोतदि फतेदि हाइरोय याम अफो पोट अमा निंगसंगदना लेहौगदो पोट निंगसंगदबा खुबम अमा सेमबदि ओय अदुना मदुगी पोतुगी मथक्ता मयाम वालाउरिबा मयाम सिंगसे सिगिना कमाइना तौबा हाइबदो मागी मसक मितमदुमक थमद्रकसु इकोइना नुपी लानगी याउगी मयामदुगी चपचाबा इमा सिंगदुगी ममिंग मयाम लेगसु कोइना ngasi उदेदना को नुपी लानेन तोर थमिदना को अदगी इवन कैनोदा इको ममिंग निंगबा इकोई एम सुगी हंगर मार्चेस सिगिदा मयाम अमा सिगी सिगिनि चांग उसी याउगी बसी तौबान थम्मी को सुमाइना प्रजा मयामना दम निंगसिंग जगदो पोटनी मियोबु खुदिमकसे हेंगिंगाइदा यामना भेलु लेतना खलमगसु लेगिद्रो मतुंगदा मागी तौजरम थबक थरम मागी डिट सिंगदुगी मतुंगिना मागी मचेक मंगांगान बेहलप मयाम अमा मियोबा याउदब नते मदुगी सिंगदु लाइपो अना खल्ली अनो लाइपो की कैनोदा कांगलुप कैटागोरी द चिंगबने नाइ लौजेबा इमालेबा इरमदम इफ्रुकी दमकता थवाई थाग्रब सिंग मयाम सिंगसे अदो सिंगबो मयाम सिंगजिगी पोचिजु अखोइना निंगसिंगना नुंगसिना लोइनमक अमतोइना तासिनबो होनद्रगदी अखोइ मसेन अमगा ngamnadabagi adagi ikai nungsi yanabadagi tholokpa thok mayam amasu yauroi haningai leite summa sing thoktanaba yari makai tongina ma phai na ismai te tan thamsa okay thank you very much amno aise ngasigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Welcome to Uttaranchal. 𝐍𝐄𝐖𝐒 Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi 18 mapung pharakpa kumonga mari leinana May tha manungda keyhole surgery da 10% mari leinaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga 𝐍𝐄𝐼𝐒 Hospitals tagi phangbigani The Happiness Program is a program for success, peace, and strength. If we attend to our breath, our whole system gets rejuvenated. Manipulating the breathing, you can change the emotions. chahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam da qualified oiragasu subnatagi miyoi kharadamak government selection phangduna MBBS tambai khudong chaba phang lemhoriba NEET qualified oiraba student singda wahang khara lae makhoi MBBS tambagi manglan ji mangphawna roidra makhoi gi damak lambi amatta leitrabra lairaba mahairoi singna karamna MBBS tambai agani foreign da chattuna MBBS tamnari se kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lae wahang singsigi pawkham adu poduna lakchare adomna NEET qualified oiraba malem gi tongan mafam kaya da government college kaya amada admission tobai khudong chaba adu poduna lakchare sel gi khudong chadaba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudong chaba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia, China, Kazakhstan, Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMGE natraga NEC exam gi damak foundation coaching facility su leigani aduga entire notice manungda best FMGE exam results puthokuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi number sida contact tabiyo natraga notice window TV building da